Gosnell Evangelical Lutheran Church GLC Korbiang Pastor Atum Pen Pongkor Troxy Bible Kang Pamay Nito Mafarman Ke Padopon Kardom Pinel Ke News Lamang Tan Banjin Nili Thengtam Tokbi Anbir Tang Tan Ben Arjuponika Lasi ke Kroita Kamle Awiti Kichitanglo James 2.17 Athipian Ponsi Deopani Jing Arong Along Kedo Bethel Gosnell Evangelical Lutheran Church Along GL Church Korbiang Long Karbi Pastorate Atumpen Pongkor Troxy Bible Kang Bamay Nito Mafarman Ke Padopon Bible Kang Bamay Ke Than Ponji Atum Lake Reverence Barnabas Terang Reverence Soderson Taro Pastor Elvin Rong P Pastor Amor Rong Par Evangelist Sarkoiteron Lapen Amor Tok Biatum Ahin Bensi Labangso Bible Kang Alamaputak Thanpon Po Labangso Bible Kang Bamay Along Diring GL Church Japra Langso GL Church Tarapung Toko Langso GL Church Rongkelan GL Church Ruagora GL Church Atum Penstami Chetong Don Lapen Praise and Worship Atumahin Penstami Langmesen Kilun Kikan Mate Arna Mapan Kirup Karcho Aponsi Pini Bible Kangcha Bamay Stami Mesen Pen Pejot Pon Ruagora Pen Loren Lekti Luti Ki Minus Korbiang Long जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़ कर उनको आजाद है किया दर दर के में जो जी रहा था दर से मुझको यीशु ने खींच के निकाला जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था तोड़ कर उनको आजाद है किया nang cari dun bomlang masyarakat tok kami arna milito apan kan jinsu kipiapot really arna apana keru kipinangji binong lase Solomon Recho pu ili virko igada not Solomon Recho I'm sorry by Heri Jeremiah ili virko ikeda lahelo arna makang kang hon po ili virko ikeda lahelo arna makang hon lase lobonso arna makang hon pen ajok Pini initum indeng kora troxy la GL Church Korbiang Long ningkana se ka Bible kang chawa me aphai litum chitong long lo la silitum lo bongso me phan litum catching room lo bongso beisho la ke tuwe penili Bible puri pollo mane John and ti pol pente 58 along kala dak nang tum Bible ingchat hang bakman ang tum chini lao so pen mane ki judni eche the long ko lase athe hastro ke lobong so jisu ba hakhi se e bilo lase pini por deli nang tum pen ka than namji lake James Salu aputha James Salu lase James Salu mane bang aning arlo Labang so munti dam de lane setame James Salu lake lalkoson lo ile to ang Bible kan chap ke bal indeng ko ra troxy New Testament alo lake ko ra troxy pulte no ra phong man ke last mane revelations ko choisi prophet ma puta mane aning arlu mane lo so matha dam tahai amilo I think ko troxy bolte New Testament pe cheng pon lo poli ko troxy ke revelation ke pekla lucy non duke kan chap nang po sita melo bang so la ke la son hello la ke aprang ke tum topic si topic base Bible kan chap me bi Bible Kang Baje me ni consider me or bi kono lo sito me te cheng kon kanglo Sinili Bible report Korila James ang nengpi inyang nengson ko drop James ang nengpi inyang nengson ko drop tante lalo achite kabidet abang arpungke akiti tanglo asonthot siakam kabidet api kroike akiti tanglo anang lam ko korilo ko tot bangti parnam me kitina amen arna fan ile tum akaching room along anam ultimate
Katubi korpen ini ansame listen of pranin tima putin setegong apen listen pen ini tima program ke kitchen bom setegong ko la pena sono taxi kiro pilona program committee la pen host committee ko ansame alang itu lili fans tane si Lakha Kres Jilang Per Constituency ke Parlo Klodung Jilang Sopam Ankelok Ahawara Long Karbihampton Pikang Pula Penrat Amai Pikang Ni Lakha Kres Jilang Per MSC Constituency ke Parlo Wolong Kamaji Pen Khelo Kilometer Cap Sose Klodung Jilang Sopam Ankelok Ahawara Long Karbihampton Pikang Pupon La Penrat Amai Pikang Nipon KKCA Pen Cepatir Pipon Si Labang So Amai Along Karbiang Bong Thorom Cipu Pepen Karbia Kayang Bong Customary Lo Pangtang Nang Lapen Jutang Jubot Nim Rokom Porom poti koson si eprang kawang jelang apan karbia kaya apan ansa se nim rokom porom poti kepang chupon ji apan labang so mai long man pen ke doke the ke ding lapen karbi richo tumpen chitan chemum pon renti labang so mai long karbia kayang bang pen man pen ke the karbi richo ram sing rong hang habi pilin dok po lapen lun lam tok bang member terang ex MLA sum rong hang 430 MSC ram sing temung LRN president sanju tok bi klodung SCB babu sing tok bi lapen jilang so rong asar lapen Hawara rata tumbang para poso se amulo katum chutong dun pen labang so karbiem tun kang pupon lapen rata mai pikang nipon amai mesen pen pajot pon news desk report luti ke minus karbiang long kiting pon rata mai pi bangso rata mai pi long mai che pen pupon mai hempo ke ha lapen dak karbi hemtun pi kang pu Allah hisab po hisab ng chitong doon. Ini tom karbia recho do po ba mungkin arjulong bom di situ anda along tinta recho karbia recho pan kitek long leka sini tadola nasi non la bangso karbi kur po mepen hawara mepen dak lang tera hawar abang so mepen ini tuh non ke recu, boleh tuh teglong lo, ini lakli, rat, kami pilong, alih tak po aman ke dengkon, yang ke tondon, recu, ake hai, sa, ransing rong hang ake hai, lapen, dak nang ke tondon. Lindok, info HB, laten, karbi kurpo, atri me pu kong chunban, kencing lok, kacopa lohi, manping alohi, laten, tak dengan si tonggon, lekar sama, laten, kete-kete ngatum, ini dak, ini tom labang su. Arni kimer ni, setong long apot. Alai tum doa na tum mata nili, lingkar sama kardom buthot pacir itu. Karbi kur fame, karbi hemtun pikang pulo, hemtun, hakuku. Pinya berta lasi kang tonilo, dometak mi kurang tu.